He aha te take I whakaeke atua I te hunga prihimana ki runga I te marae o te ohaki I rā hui pōkeka, ki te whakautu I te reo karanga o te hau kāinga, ki te whakanui I tā rātou kaupapa hei hiki ake I ngā prihimana o te hapori. Ko te hīkoi whakamua a Kingi tū heitia, aha koa ngā tau kume kume I wainga I te iwi. Ka tae te anga whakamua. I reto I ngā whiriwhiringa, ko ia hoki rā, ko tā hoturoa I te wā iaia, ko tā te whero I te wā iaia, kaore rere kia ke nei, ki tēnei wā kia Kingi tū heitia, me anga whakamua te waka. Ka horea tukuroirangi Morgan I tai mai, engari kei reira ngā kai taunaki. Well, I'm not too sure, but apparently there's a bit of legality in the sense of to satisfy the criteria for the voting process on that particular day, all positions must have been filled. I whakaeke mai ngā manunui o te tari prihimana, kaua mo te mauhere tangata, engari mo te tui te tari prihimana me te hapori Māori. The strategy is a new operating model for the New Zealand Police, which is appropriately titled Prevention First. So it's a really fundamental change to the way the New Zealand Police operate by putting prevention at the front of the business and people right in the middle of the business. Mā te noho tahi ka whakatutuki te heke iho o ngā tatauranga kino I roto I ngā hāpuri Māori. Me he mea ko Māori anake, ako ni pia kaore tutuki. Me he mea ko ngā prihimana anake, ako ni pia kaore tutuki. Engari ki te hono ngā pane, ki te puea ngā whakaro ngā tahi I roto I a mātou ki a rātou ki a mātou. Te rāka ki te he hua nui. Te rāpia ko te kōrero he rongoa mo te iwi me te tari prihimana. Pōtaka maipi, te karere.